Ka Meghalaya Games kabasaw kabalasdang haka artari ujemang arhajar alpuar kalakut no nin kesngi kata hakan riu tarik ubnai jemang hakati kajinya liakai lawannya shimbenta da kumba arhajar sanspangut kinong ya liakai kibana ki distrik baper jong kejela Meghalaya kumba shupin kan mau ya ka Meghalaya Games la pelong tak sorkar jela haringkat kajingnya trilang nat kitnat sports but youth affairs pat kata la peniyat da ka Meghalaya State Olympics Association pat kinong ya liakai kilaya shimbenta hakikat kendai teli kajing ya liakai kabala pelong ru ha kalempung baper ka keleng kasur shilong Lang disin anda begistam sa minute pa. Dan sini na dunia ba? Nang supay. Yung balong. Iwan lang. Iwan mo. Maruay. Nang supay pa.
Association. RMC. Nak kalian jumni abut kunci coach ni pensngo baka sarkar mo ba kan pekdam mengi hai khmat lam singi ya season jong gymnastik banginyo man pemi kampuan teki khna te bakan ai la man pekdam mi teki hall ki tiar bang jang pun ba ki aputas ni dang kam ki safety dang nadu ki jaka rogumong lik bar ya bun ba ki jintuna ti kabala ni kerpat bahkan khas mat dam singi ka assistant jong gymnastik Akan yang macam kita terjadi akal kepada ini orang gimnastik, na, nama kembang Malaysia ini ke yang gimnastik ini, dah kemudian kita orang bentik gimnastik, di nang tadi ini sampai tangki football, nang tadi ini so kita karate kita bincangkan, di pada kita Meghalaya Games ada pun, macam yang shot yang Washington nama delay, ngimpat don kita association juga gimnastik. Hadirin bang lasin kenika gimnastik di Arsenal Isya miba mila pagi kita kita ni kita kasap kita bawan dan jadi hadim kita aktif baka dan ke gimnastik tuan ibu jadi dan one practice but nangka ni Isya miba ini kita ilong kita dan yang kasap kawan ini kita jila gimnastik di hadim ketangi ina syakat hadim di Arsenal mo ni syakat ban cimunta pada national games school games sekolah Rajasthan yang ini asli arwah kita lekini kita cimunta
But hadin kata kawan nak saka lockdown ini. Hadin kali ke lockdown pat ikna juni kisah naladu museum mo. La practice hi yang kisan kichongki. Namable idon ki competition bakhe nambalo jongka online. Ini online competition ba na Maharashtra, online competition ba na po Delhi. But kini kita nak ketik susu museum mo. Kasi kita jadi na magti kasat jadi competition ka gymnastic. Dan hakan ni online competition long Maharashtra Delhi kita nak cari dia gold medals, layo silver, susu layo bronze medal. Kita nak buka cuti nak mo mesti lockdown ni kita nak cuti. Memang layo mesti kita competition dia. Iba nasabat, ban before kasap cuti kita bit susu lagi buat lagi ni one sih kita cuti.